I Nairobi muri Kenya abantu bigaragambije kuri ambasade y'Amerika bashyigikira abamagana urupfu rwa George Floyd, umugabo w'umwirabura utari witwaje intwaro wapfuye umupolisi amupfukamye ku ijosi. Abategetsi muri Minisiteri y'Ubuzima muri Congo bemeje urupfu rw'umurwayi wa Ebola na batatu bikekwa ko ariyo bashobora kuba bazize. Muri Kameruni amashuri yafunguye mu gihe guverinoma isuzuma ibyo inengwa ku ngamba zijegajega zo kurwanya ikwirakwira rya virusi ya corona muri kimwe mu bihugu byazahaye muri Afurika. Muri Somalia uruganda rushya rutanga amashanyarazi aturutse ku mirasire y'izuba i Mogadishu rushobora gukuba inshuro enye ubushobozi bwo gutanga umuriro rukanagabanya ibiciro biri hejuru nk'uko bivugwa na nyirarwo. Naho u Rwanda rurifashisha za robo 3 mu kugabanya inshuro abaganga, abaforomo n'abaforomokazi bahura n'umuntu wanduye virusi ya corona.